ndabaramukije cyane bakunzi ba AFRICART GOSPEL TV kuri mikroni Huize Cedric kuko musanzwe bimenyereye. Uyu munsi rero natewe iteka ntibiteka n'abantu twubaha cyane dukunda cyane na bamwe basanzwe bari imirimo zo guhimbaza no gutazira Imana bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nibo uyu munsi tuje kubana muri kino kiganiro canje. Rero numva umengo sinavuga mu izina kubw'icubahiro cyawo, reka bidondore. Ndabaramukije. Murakoze cyane Imana yahezagiye. Murakomeye. Ubu turavuga ikirundi turagumye vrema. Ndabaramukije namwe. Yego murakoze cyane. Abenshi ndazi batangaye kubona abaribo kandi benshi ndazi barabazi barabakunda cyane cyane. Yesu arakora nta n'umwe ndi batayizi. Mwidondora akazina kanyu. Okay, jewe nitwa Ben. Hanyuma nawe namwe nitwa Chance. Ben bagabo twitwa Ben na Chance. Okay. Mwamaze kubabona n'umupapa n'umumama bubatse. Ni Ben na Chance kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Ndifuza kumenya ubwa mbere tugitangura ikiganiro. Mwabonye gute Burundi? Ho mwaratangaye ko mwabonye bimeze gute? Burundi bufite ibintu bibiri twahise tubona. Ikindi cya mbere Burundi ni bwiza uko buteye cyane cyane Bujumbura noneho. Ikindi cya kabiri Burundi burashushe. Ibintu bibiri twahise tubona bitihishe bidasaba ibiharuro birebire. Nta wabaye surprised muze gushika mu Burundi. Icya surprisinze cyane ni uburyo ki abarundi bafite n'iriya ntuze ya hospitality. Uburyo abarundi bakunda abantu, uburyo abarundi bakira abantu, by'ukuri byarankoze ku mutima. Nihe fungurwa yakuryoheye cyane? Fungurwa yanjyoheye? Imfungurwa umukeke? Ifi n'izindi mboga dodo za hano ziba zimix imboga nyinshi za legume ziraryoshe pe. Ndifuza kumenya mwavutse mukijijwe zagenze gutega mukizwe? Sinibaza ko ari uvuka akijijwe umuntu arakura yamara gukura akumva ubutumwa yamara kumva ubutumwa akizera agakizwa, ariko kandi nk'uko wari ubibajije twavukiye mu miryango ikijijwe, noneho natwe twonka amashereka y'ababyeyi bakijijwe, turakura dukurira mu miryango y'abakijijwe, natwe turakizwa. Washaka kudushingira Intahe yawe y'agakiza gatoya kwinjira mu gakiza donc. En fait washaka kuvukira mu muryango ukijijwe ariko usanga witoye wowe gufata ingingo ugiye gufata agakiza neza personnel, azi ko ukizwa ari personnel. Njyewe nibaza ko nta munsi nibuka navuga ngo nakirijweho, ariko nemera ko agakiza kanjye katurutse nyine muri process ndende kuva ndi umwana. Ibyo nagiye nigishwa, ibyo nagiye ntozwa byagiye bikurira muri nje, noneho maze kuba mukuru mu by'ukuri hamwe no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ntangira kugenda numva ko mbaye convaincu ndakizwa muri njyewe, bitavuga ngo uyu munsi natuye ndavuga ndakijwe oya, kuko nakuze n'ubundi ndi muri uwo murongo. Akabaza nako nyene Chance. Akabaza nako ngako gukizwa bizanwa no kumva. Iyo wumvishije urahita gukizwa, sibyo? Noneho rero twakuze ababyeyi bacu batubwira iby'Imana, batubwira kwizera Imana, batubwira kuyoboka inzira y'Imana. Icyo gihe rero ko twumvishije turizera turakizwa. Yego. Musanzwe abaririmbyi muri indimo zo guhimbaza no gutazira Imana. Ndifuza kumenya kubwanyu guhimbaza bisigura iki? Guhimbaza ni bisigura gushima. No kuvuga Imana ikoze ikintu ikagukora ku mutima urahimbaza. Ari mu rwego rwo gushimira kure connaissance icyo Imana ikoze, noneho nawe ukaza uzanye indirimbo cyangwa ukaza uzanye amagambo yo gushima cyangwa yo guhimbaza, cyangwa ukaza uzanye ituro ryo guhimbaza. Wabikora muri form runaka ushaka, ariko umutima wanyuzwe n'icyo Imana yakoze, nawe ukaza gukora ushingiye ku cyo Imana yakoze. Tuvuze guhimbaza tukavuga no gutazira, ibintu biratandukanye. Gutazira no kuramya? Biratandukanye. Kuramya no kuvuga Imana ukwiriye. Imana uri mwiza ukavuga Imana ukwiriye. Icyo nta kintu urakora ukayiramya kuko ari Imana. Guhimbaza no kuvuga iby'Imana yakoze. Yego.
muri gospel ngaha mu Burundi ni irihe tandukaniro mubona riri hagati gospel yo ngaha mu Burundi na gospel yo mu Rwanda? Itandukaniro ntaryo, gusa birashoboka ko abaramyi bo mu Burundi n'abaramyi bo mu Rwanda ubu ngubu basumbanya umuvuduko gusa. Birashoboka kuko abarundi barashobora kuba bafite umuvuduko utihuta cyane, ariko mu Rwanda ubu ngubu barimo baravuduka cyane. Ariko itandukaniro njye nibaza ko nta tandukaniro, ko twese turabaramye. Ni iki cyokorwa? Ni iki kintu ubona bokorwa ngo no gukora nta kintu, kubera ko abarundi bagira umuziki mwiza, bundi abanyarwanda twemera abarundi ku muziki mwiza. Umuziki abarundi bazi kuririmba, bazi kuvuza, barabizi kabisa, turabemera pe. Gusa nyine hakuna abantu bakora bihuta, abandi bakora bitonda, ariko kugira ngo abantu bakora nk'abihuta nuko nabo bihuta, nta kindi. Kandi navuga n'abarundi bakunde kureba ibihangano by'abarundi. Hari ukuntu nka social media cyane z'i Burundi, birashoboka ko abarundi bakunda kureba imiziki y'abandi atari ya bene wabo b'abarundi, no kuba bashigikira abahanzi babo, barebe ibihangano by'abahanzi babo, natwe kandi twese tubirebe, dushigikirane nk'abakozi b'Imana. Noneho social media y'i Burundi ishuhe, urabona hari ukuntu idashushe cyane, ishuhe cyane kabisa, izamura abahanzi n'abandi bantu bose b'abanyempano. Ni irihe banga abanyarwanda mufise? Kuko benshi ugiye kuraba usanga bigiye ku barundi ba Apollinaire, ukumva ko kenshi usanga ijisho rinini abanyarwanda baronse ryavuye ku barundi. Ni iki cyatumye none mwebwe mukora cyane? Wenda ntekereza ko abanyarwanda bahagurutse ari benshi. Abanyarwanda bahagurutse ari benshi cyane, ushobora kubara abaramyi mu Rwanda ukagera nka 50. Wenda sinzi ni benshi. Wenda niba abarundi bo bakiri bake sinzi wenda, ariko abanyarwanda impamvu yase izamuka cyane ko bahagurutse ari benshi bose bararamye. Niyo mpamvu uko ntekereza. Ikindi kandi njye numva ko hari uburyo amatorero yo mu Rwanda asapotinga cyane abahanzi bakorera mu matorero, ku buryo nyine baramwankuraja. Niba ndi umu artiste mba muri church, ugasanga abapastors banjye baranshigikira muri uwo muhamagaro, bakantera imbaraga, ugasanga nyine nanjye mfise courage zo gukora. Rero sinibaza i Burundi simbizi ukuntu bimeze, nimba abaramyi bari mu macaces atandukanye, nimba churches yaba abasapotinga simbizi, ariko ntekereza ko icyo nacyo ari ikintu cyatumye mu Rwanda abantu bazamuka, bafite ababaterura babafata amaboko. Sinzi ni wewe ubi Burundi niwe watubwira Burundi uko bimeze. Afite nabivuze kubera kubwiye kuraba gospel yo mu Rwanda iri kundi gwego, bariko baraduga cyane, indirimbo zabo ziravuzwa cyane, meme no ngaha mu Burundi turaziririmba cyane mu worship, mu masengero atandukanye turazikoresha. Niyo mpamvu navuze ngo hari urundi rugero ko muragerako. Ndumva hari indirimbo yanyakunze cyane, ariko ndifuza mu ducicizeko. Yes, arakora. Ntacyo ni juste tu gatoya. Twebwe dushire ko nta kibazo. Kari mama. Yes, arakora. Nukuri arakora. Nugutarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora. Ibindi bisigaye ni muri concert. Arakara mu njyanira. Hano kangiye mwavuze inyoni zararondotse mu kirere. Niba ushaka kumva cyane. Uzocuza muri concert. Numva. Nibivuzo. Mainstream. Muri concert. Ndabashimire cyane, mwakoze cyane kumfata akanya ngo dushoboye kuyaga namwe. Ndabashimire. Kuri Imana igumugisha, natwe turabakengurukiye.